Sengiphinde ngabuya ke lana indaba ke ithinta ezedisk indaba ke nje eyitrendayo hlala nami ngikuzele nazo. So la ngizoqala ngendaba ke ezibhlungu indaba ke ithinta amakhosi iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs siveze ke indaba ezibhlungu indaba ke ithinta umdlalo wabo yena ke lapha uAshley Duprez. Baveza ukuthi ke uDuprez uselahlekelwe ubaba wakhe uDuprez udlulile ke emhlabeni. Benze ke statement lapha ku social media bedlulisa ke amazwi enduduzo kuyena ke lapha uDuprez nakumndeni wakhe ke yena uDuprez. Ngidlule ngiyelapha endabeni ngithinta uPercy Tau iqembu lakhe uPercy Tau lalapha eQuarter SC iconfirmile ukuthi ke bamdedelile yena ke uPercy Tau njengamanje uPercy Tau usey-free agent. And ama-journalist abeke seveza la ukuthi ke agent yakhe yena uPercy Tau ikuvezile ukuthi ke uPercy Tau isifiso sakhe ukuthi ke buye ezodlala ke lapha kwi-PSL and babeke sebesho ukuthi ke njengamanje basayilungisa ke leyo nto and basalindeka ama-offer kumaqembu akhona ke lapha kwi-PSL. So injalo ke mbukile indaba ke ithinta uPercy Tau maningi amathuba ukuthi ke buye ezodlala ke khona la eMzansi khona ke lapha kwi-PSL. Uyazi ke mina mbukile ngihlezi ngikhona for wena ngizobuya ke nama-updates ngikutshela ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngodaba lakhe ke yena uPercy Tau. Yizo ke lezi mbukela ade ngikuphathele zona cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.